Mana mu izina rya Yesu tukweretse uyu mubiri n'aya maraso ubujeze ubihe umugisha. Turi abana bawe tugirire neza kandi kuduciye bugufi cyane uko hari uwo tureba akamatangira kuvuga ngo bari abantu bari mu biki tuzi ibyo turimo. Mana urakomeye. Amen. Nta n'umunsi n'umwe twotekereza gukitakita mu murimo wawe. Oyaye urengeye byose. None ibintu bitugwe neza. Hari abahungu bakeneye kugira mari rero mu izina rya Yesu. Amen. Tiwasengeye amaraso. Amaraso nayasengeye hamwe byose. Oya nyawo. Jajanye. Oya ye banzureke man. Banzureke. Sengera n'amaraso. Mana ikomeye y'ubwiza n'ubuntu. Mana yuzuye imbaraga. Aya ni amaraso yawe. Yo my people out there, uyu munsi turagarutse. Kawu kosha. Izina muri aka kanya uremera ubutenge. Ibyo bintu twarabikubujije. Ndashingikanisa. cyangwa abanyagusengera wiki. My people out there. My people ufite abantu bangaye kwanza. Ayo mfite benshi. Ntaje waruzi. Kandi ngufite abantu. Ikibazo gatwebwe. Twebwe hari umucyo twakuye ahantu twari twazindukiyeho kutemera ubutenge. None se nawe uyu wacu nawe tugeze ngo tumutenge. Abo yosohokana nawe twosigarana nawe. Nosohokana igikundi kinini. Kandi sha ufite kanisa. Iri nini? Kanisa kabisa. Ikanisa rinini cyane. Kanisa ryawe. Ako uyu munsi noneho ibintu biraha. Nyagwa. Ariko sha. Ko murabona gute? Noneho kuramwa nkagira ubwoba. Isi ndatangiye. Ase kuri kunteramega. Dusome wowe ukiba. Jave. Yewe noneho uyu munsi twasohotse. Twasohokeye ahantu hameze Ako uyu mucamo. Ni sawa cyane. Uyu mucamo ufite amavuta yose. Temali. Kandi turaha. Mvuze ku by'amavuta. Hari umugabo nibutse. Kawu. Kala. Umugabo witwa Turino Muramuzi. Gaso. Ilunga. None yari kubara inkuru y'umuntu ngo wavuze ngo ari Nairobi. Umuntu baramubwira yari yagiye gushingira umukobwa ngo ahurirayo n'icumweru. Baramubwira ati niwe mushitsi. Niwe uzobwiriza. Aravuga ati nzobwiriza kangahe ngo rimwe. Nagiravuga wewe ngo naya yanje ngo tuvuta mfite ngo sinotume hano Nairobi. None nawe ugende neza amavuta basigare muri uyu mucamo tuyasige hano. Oya yakoze uyu mucamo ufite amajambo ye ateye ubwoba. Twahahuriye n'ibintu bifite mari ariko amanze numve umunsi umwe ngo rwiyereka agiye ngo masengesho ngo agereyo ngo rero umumama wo mu ADPR ngamukubita mu mugongo baramubwira ngo umva umunyenga w'Imana. None nikaraye usome kuri aka kandi umva umunyenga w'Imana numva uburyohe bwa Yesu. None uko nguko wacu umugabo yavuze kuvuga ngo ku ngoma yawe nibwo ngo tutokwiyongeza. None iyongeze ku ngoma ya Pira. Aya meza hari ikibazo mfite. Iyongeze aya meza murabona gute? Ese ko mwazanye amaraso ya Yesu mugasiga umubiri wiwe. Aya ni amafuti ni hashakishwa uburyo umubiri ugera. Ko nura hafi ngo ni hashakishwa uburyo umubiri ugera. Uzi uburyo uhagira ariko uhagere nawo tubibona. Ariko yeme nta kuntu twabona umubiri kweri. Diakona bihe. Hari abadiakona ariko babishinzwe babikurikirana. Ese kuriya umushumbi yavuze umuntu agakomeza yinangira akicara akaba yumva neza. Uzi ko wazanye abakristo bangaye ku buryo tutogutenga umutenga ubunyi twebwe ga nubwo kwanga ubutenge twogukwemeza. None je bifise n'ivyo ariko yeme reka bazane umubiri reka bawuzane turangiza turebe ko uravyizeye se ko umubiri uduhurukaho cyangwa urahurukwa wabaye ibindi umubiri uraduhuruka amaraso yaje. Jewe ndavyizeye uravyizeye ijukuri kandi sha nudahurukaga urabihorwa
ndabihora kandi hano gahabaho umuco wo gutimiza cyane mu mwanya utimize kabisa umubiri urabo uhageze kandi biraza kugenda neza none hari ibibazo nkabingahe reka tubanze dusuze umugabo w'ijambo oya yeda urabona kwanga ubutenge hano tugakorwa n'isoni umva noneho hari ukuntu ugana rimvuze ariko Imana imbabarire kuba nari nsimbutse ikintu cy'ingenzi cyo kwegereza amateraniro akosha niba vuga ku bwembo wagize amavuta kuva kakuzana amaraso ugasiga umubiri none wari utangiye amateraniro wibagiye kwegereza abakristo uguze tukugire gute twiyegereza kandi mugawisha uyu muntu niwe wamushize kuri afishe kandi nakunda kubwira uko ndabona kandi twabigiye impaka twaboneka guhambanwa turananiranwa ejo bundi hari umugabo wayoboye igitaramo ahantu i Nyamata tunyibutse uriya mugabo kuko mfite ubuvuzi ningira ngo mbishyire hasi biraza kubyara uriya mugabo ayoboye igitaramo arangiza amavuga ngo nta muntu uri bukubita ifurazi uyu munsi noneho yaravuye muri Kenya aramuvuga ngo zana hano sha yamabwira akana karirimba ngo zana hano yambaka akamikoro ngo ariko ngo ni gute umuntu azahagarikira akamavuga ngo abantu ngo ntibakubita amafurati ngo nkaje wavuye Nairobi nkaza gutarama ngo kunama nsubira ntavuze buri gito yamayitanga uko ga ayaye tuvugisha ukuri turizaga guca no ku ruhande ibyo kuri uko umugabo yarebe gahunda yamara ngo yimiriye ashizeho bariyeri y'amafuraze umuntu wakoze safari y'ina Nairobi ahubwo ikibazo ko yashizeho ibariyeri y'isafari y'uriya muntu wakoze ira safari ariko nayiye kuvuga Fazari aya ibariyeri y'isafari ukuga wowe no gute ndagukuriye no gute kandi amavuta naguhamagaye ubuyobozi nibwo kandi naguhamagaye ni uvura ahantu hadafite mari none izo bariyeri z'isafari zitwa gute ariko ndahebje n'ukuri none yeme reka twegereze amateraniro twiyegereje abakristo muri rusange hano dufite abakristo benshi bari bakaba abakristo banditse ku ikaratasi bageze muri 800 ayo makuru ariko mwari muyazi ayiwe bakomeje gutumba ndagushima mana wangiriye neza salatole mana ngo twarakubonye mu bijombo tandamuka dayi mu bihe byari bikomeye noneho werawe urahanga twegereje abakristo muri rusange bari ku ikaratasi abantu 800 800 oya abantu majana uri kubatangamo icacu ubatazemo icacu dore abantu majana 800 amajana 8 yeme turabiyegereje Imana mu ijuru ibaho umugisha cyane reka twegereze abashumba shumba se twiyegereje abashumba kandi nkunda kwiyegerezwa da umugabo akundaga kwiyegereza nutamwiyegerezaga birabibazo baye mbikubwiye hakirika no twiyegereje abashumba bashunje amaparuwasi atandukanye oya ibijiji reka duhere mu kijiji hano gane kuri siege kandi igisenyi niyo mu ntangiriro z'ubutaka ariko hari undi mugabo hariya umva kubwira niho hantu nyine afite utara neza igisenyi mbuga ngari arya bahita ngo ni mu kagari ka Eda kagari ka Buhaza sha abashumba bacu bacumbitse mu kagari ka Buhaza wumve ko barari n'irondo ry'umwuga mbuga ngari nuvuga ngo ibo n'akagari n'abaturanyi b'akagari kandi iyo tuanye n'akagari kuryaga ufite ijambo muri ako kagari ako kagari uba waragahawe none twegereje umugabo w'ijambo mukuru guturuka muri leta ya Iyowa niye leta da iyo ariko leta zabe noneho twiyegereje sokuru Chris asokuru wa ariko bera Papa Iron
Papa Ian Goodman. Ni Ian hapana Ian. Basha muga muvuga ibintu. Aherutse igoma kandi bakoresha igifaransa. Ariko niko Chris we. Ese bari bagiye muri Tour du Congo. Tour de Goma. Nabonye azenguruka rompo. Ko yarayikasura muga. Ari phrase yavuze aravuga ngo vuba aha turaba turi gutembera muri iyi mihanda. Yigoma. Chris yagize ihishuri kandi uriya mugabo kuri amavuta ye. Ariko amakuru mfite ngo nuko yaragiye kujibuka ngo ariko agaragaraho ikibazo cyo gutinya bato yo gutinya icyombo. Ese muzi icyombo? Ngo yatinye icyombo aravuga ngo ni ukuri iki kintu sinokejamo. Yatinye bato cyangwa icyombo. Ariko kuri iyo muntu utemera amavuta ya Chris ninde umuntu utayemeraga kuri ariko mwumvishe isengesho yasenge muri Genesis kuri Papa Goodman. Papa Ian. No hari akantu yavuze ngo Genesis ngoya Mercy uvuga ngo Mercy suka yaravuze ngo Mercy asubiramo nk'inshuro zitatu ngo asoze ngo Mercy suka ahubwo ngo Mercy suka je numvaga ari buvuga ngo Mercy Mikasa ni baro ya volley. Baro ya volley. Ese hanye no ariko ibintu birakomeye mano risukari njyoroshe nameje kugora nano uzamura isukari reka nyimanure cyangwa ko turayongera babyita ngo iki baba ntuzi iyi cano nigaburaga abantu bazabimenya. Ese baba diakoni kumubiri watinze kushika mu bukwe hari ukuntu bazabanza guha mu bukwe hari ukuntu bajya baba basaza hari umusaza ariko ibintu bizarakomeye hari umusaza tumaze guhurira mu makwe atatu mu cyumweru bitatu. Turebera umubiri ko dufite hano amaraso turebera umubiri hari urumva nagere vubaga kandi ibindi babitubaze nyuma pastor mvakubwira hari umugabo derutse kuko amaturo niko tuyabitse mu makwe atatu mu mayinga atatu ashoreranye gutya umugabo ubukwe bwa mbere twahuye yitwa Rugorora aho ubwa kabiri wivuga kuri bari abantu kuko bari abantu reverence mutabene ejo bundi yitwa Gasinzira nawe ati wowe Rugorora Gahondogo Gasinzira Ruhondo yitwa Muhondogo none nkavuga ati uyu mugabo ese we imirara yayigize yiwe ese nawe barayimugaza nawe Kanyamurenge bavuze noneho je mu bukwe tuzi ko twaturi kumwe yaravuze ngo Rugorora ngo yantumye ngo muze tukira aho ngaho ngo Gasita yantumye. Ese ngo aba bagabo babiri gute bagutumye kandi bage kugutuma ku muntu ariko abantu bakora imihango ariko nuko ngaho mudafite revera sunzute bira bintu tazavuga ko ngo barabesha tubigaruke tubigira umuco noneho ikintu nari mfite kuvuga uyu munsi. Ese mwabonye amasave de date ari mu gucicikana hasigaye hari save de date turi buvugeho hasigaye hari save de date turi buvugeho ukuntu bimeze tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu nejo bundi kandi gani ni iposho abantu bagende bawumenye muzowitabire kandi ese diakoni yari yago no twavuze ngo umubiri ugere hano amaturo turayafite muyatubaza umubiri ugere hano ese no bigeze gute cyangwa nje kuwirebe twe turya amaturo geneza n'umubiri waje kandi n'utozanaga ni imitimiriza yari kugenda nabi twebwe dusezeranye bakase ko tugiye kubaha meza hanyuma meza abure abigice nikoda dufite igitaramo tariki 10 z'ukwezi kwaka nirire aposho riri aposho rindi ariko vuga ngo sekuse ariko Kirisi we kandi amakuru dufite kuko tugaturindane nitwe turindane usivye famille y'imbere turikambere kuri twe turi gutya kuri famille nukuba ngo famille iraha twama tuba turegeranye aho turimo hagati kuko gura mugabo yaratwizeye aravuga ngo
nk'abagabo b'ijambo ndabizeye ngo ubu bukwe ngubu uriya ganisha ntugagende ubukwe bwa hari revera abagabo baza bahabwa ubukwe akama gwara igitengo none gada buriya bukwe uko bizogenda kose oya abantu bahaguruke cyangwa bagire gute muzoba kandi harusi iharuse mu izina kandi niba mu by'ukuri mu by'ukuri noneho ga ni nkaho mari no sha eka nkubaze ikibazo kimwe gusiga tuzotumira uwe ninde uzocuranga muri kiriya gitaramo sinzi ko tuzabanza gukoresha irushanwa ku bacuranzi oya kugira ngo tumenye neza irushanwa kanguwe abacuranzi bane utoranyemo nka babiri bazobubamwe babiri namba ya mbere hariho Dawudi vuga ngo Dawudi namba ya kabiri hariho Kofi apana Kofi Olomide Kofi w'umunyamurenge umuhungu w'abasiti umwana w'iwacu ngwanyu neza gute Kofi vuga ngo Kofi hariho Aimable vuga ngo Aimable vuga ngo Maure vuga ngo Maure reke hano menye uzatura ari umusigaye we ari umusigaye vuga ngo Mercy from Healing Mercy ngawe kababiri gusa hanyuma nuko ese wewe niko kugwitishamo $100 $140 ariko sha amafaranga nyine uzayigero ni nkaho nguteranyisha ukurahitamo ndi ureke sinomenye mfita gusa nje ndakubwira neje bundi bwereka herutse kubivuga aravuga ngo uyu muhungu ngo ari mu kugera mu bukwe akagira amavuta ateye ubwo none se ayo mavuta yari mu kugera mu bukwe nijo yarwaye ni gute umuntu ni gute gwereka hitamo mu cyange twe tukamurwanya Maure heri kabiri kubera ko ga bari abana b'i Bugande abana b'i Bugande bafite igitaramo cyose baracikore numero 2 sigaje ubwo ni hagati ya Kofi na Dawudi cyangwa se cyangwa tubigire gutya Mercy na abantu bo Bugande Mercy na Maure bazakoreyeho rimwe tubagize impanga tubagize umwe Kofi n'undi tubagize undi ubwo ni nabo bacuranzi jewe gareka ndeside ngiye kudesida abacuranzi n'aba bazakora kuko bose baje andi makwe gatwoba tuyahimukiye sivyo nuvuga ngo ni babiri hariho Dawudi uko hari ubundi bukwe bwo kuri tariki 10 buzagongana nabo n'ubuzoba gatitsomeza ko bwabaye ubuzoba ntana abantu babuzi nta bantu babuzi he ubukwe tuzi ni kuri tariki 10 nibwo tuzi kuri izo tariki 10 nibwo nabaduhaye nibwo dufite kandi mu meze tuye kuvuga bataduhaye dore abacuranzi bazo bahari Dawudi na Mercy nabo no tuze kubigenza gutya buriya bukwe ndikumva tutari buze kubwusa kuko turacyabufite muri twe kugeza ku itariki 11 tumenye ngo ubukwe bwaraye bubaye kandi ga mu makuru dufite nuko na nyuma y'ubukwe hari igitaramo shabe nazavuga ngo after party dufite kuki ariko rekaze nkubwira hari ibintu abakristo twananiwe gukora abantu biriya mu ntuza baza bagira ikirori bagakora na after party garuka da bigeze kinda urumva bakagira after party none twe turi mu gukora ubukwe mugawisha ndabona umubiri uje ariko ga ndabona umubiri uje reka tuwiyegereza nguyu umubiri guraje nawo oya banze ese wacu azagiraga akaboko ko gufata vuba vuba aza yihuta reka sha uzubanguka bwana sifiwe amen reka talo twiyegereze umubiri wa Yesu kandi hari akaririmbo bazabanza kuririmba ngo amaraso azigera ashira imbaraga aracari ibyiringiro mureke mbabwire mu by'ukuri ndabonye ngo habeho Mari kandi iyo mvuze gutyo gama mwumvishe icyo mvuze mega murabyumvishe reka nsengere ameza reka nsengere umubiri wa Yesu kandi kuryaga bazavuga ngo
namegwe gusa aravuga ngo Yesu araryoshe Yesu amereye neza kuriya nawe babuze wera Mana mu izina rya Yesu tukweretse uyu mubiri n'aya maraso ubujeze ubihe umugisha turi abana bawe tugirire neza kandi kuduciye bugufi cyane uko hari uwo tureba akamatangira kuvuga ngo bari abantu bari mu biki tuzi ibyo turimo Mana urakomeye amen nta n'umunsi n'umwe twotekereza gukitakita mu murimo wawe oyaye urengeye byose none ibintu bitugwe neza hari abahungu bakeneye kugira mari rero mu izina rya Yesu amen tiwasengeje amaraso amaraso nayasengeye hamwe byose oyaye nyawo zajanye oyaye banzureke Mana banzureke sengera n'amaraso Mana ikomeye y'ubwiza n'ubuntu Mana yuzuye imbaraga aya ni amaraso yawe atugwe neza ariko ganije nije nije Mana yacu urakomeye nubwo tubujise amaraso ariko nije katwumve ko ari je katwumve amen amen no hanyuma rero shega mushumba ngawe we mushumba buri gihe kutatugera ku bintu kivuga tuba umushumba nukubera iki none umushumba azagabo ndi diakone gazana neza ya bwana neza ya bwana mbese umushumba hari umuhungu umwe hari ikintu yapfuye n'umugore shirane ngubwire hari umuhungu umwe yarashatse gutya agishitse yari nyine yari umuntu urabona nyine ariko gakurya gari ikintu abagore badakunda umugabo usha mu gikoni cyane ushaka kumenya ibyatetswe n'ibyahashwe n'ibyageze kuri abagore ntibabikunda niba wa mugabo uzi ubikora ariko ni n'ububagito kurumva umugore ngo yaje guhaha umukajana ngo oya ngo wakoresha yangahe ngo hasigaye ijuru abagabo none muga mutanga niba 200 ubitange ntibiri kumubaza ngo wabikora nashaka genda za n'urwembe nashaka kugura urwembe none mujukuri hanyuma rero hari ikindi kizira mu ikanisa ntago umushumba ari buzoja kugabura badiakoni barahari nibo bazamenye ibyo batunganya uko babigenza none nawe rero umushumba diakoni mwatugabura akira akani gatoda ese uri diakoni ese bigenze gute man ntakiyoze kanito ese muje kutatuvugisha ukuri ariko iyi mibiri kwitangana ahubwo je hari ikibazo mfite man guyereke ejo bundi yaravuze ngo je ngo nifungure kanisa ngo ni icupa ni benya ngo ni gisoda none ga ariko amaraso yaje ari ari mu mubiri yawe reka dusangira amaraso aya bari mu gikombe hari umuntu wambwiye ejo bundi arambwira ngo amaraso yawe ngo ari muri wowe bararirimba ngo ayo maraso y'umukiza Yesu noneho ntimuzi twaturimba ariko nyine data nawe buri gihe tugeze imbere y'ameza indirimbo zaziza ari nyinshi sinzi kandi zamanutse kandi zazimanuka ngaririmba da ariko uyu mubiri kukomeye ko turatanga agasample y'ukuntu tuba tumeze muri iriya harusi muri kiriya gitaramo kandi ariko da ubu ni ububagito gusangira amaraso ya Yesu ntabwo twokwanga kuyasangira yavuye ku bwacu yavuye ku bwanje nawe none tugere uyu mukate ariko ku bwanjye ariko da nari muririmbe da muririmbe ko zakubanye nyinshi ese uyu mubiri ntaho twusangira
ayaye Yesu araza aho aramanuka ariko sha mwampa bikomeye mureke uyu mubiri niba ari mureke w'imbogo. mbongere kubera ko muhaye musangira muri babiri reka mbongere n'ubyukuri umugira kubona ahari utwongera amaraso mbongeye amaraso ushizemo ay'igiherisha narakubwiye gada iwacu hari ibintu bibiri tuba dupfa iyo turi ku meza zavangirwa uko igiheri kije gute ese we wafashe umubiri woroshye umitafa tugurane imibiri singana ubanshega niwe ubyibushe wawe gurananutse oya iwawe urananutse nyawe dukaba iyo mibiri gicaga aza banguka kega uko yawufashe ntushaka urekure kuko utareba nabi n'intoki zigende afite uyu mubiri wambaye ikanzu wambaye ikanzu yeme ako aya materaniro ngo yemwe mwabusho bw'Imana umugani wayaka ngo mugani mwineca nigabura none iduhaye ameza none se inabiheke hari indi cyane wari waje aho se ngubone bino bintu ibaho se hehe uyikura usi aha nyine anga muri uyu mucamo niho harica no gusa mugabo w'ijambo uri iyoba ni mugoroba mbere yo kuryama ubanze wicare iyi migenzo dukoreye aha nawe ubanze uyikore ijiga aho ngaho ihoga nikaho guri mu kiyaga cyayo mugabo w'ijambo mu gitondo twavuganye arambwira ngo ngo yagarutse mu biryo ngo by'abanyafurika uzi ibiryo by'abanyafurika yambwiraga bya bindi harya biza bazingazinga ku mafoke byitwa spaghetti amakaroni ibiryo ngo by'abanyafurika bahije uko se wacu abiherutse ryari niba ari umunyafurika sha mujukuri icyo ugomba kumenya cyo si wowe nabiri sinza amaraka cyari spaghetti mashayiwe Onzi n'icyo ukunda dore umubyi wa Yesu amakaroni none ko urabesha kuri kamera spaghetti salade ako basha muzamu revera muzima ibijya ukunda ndabizi da ureke kubesha iyo utamanyuye zirakeretse niba nazo basigaye bazimanyura basigaye bamanyura spaghetti ayayi ariko aya maraso nanone nagende naya Yesu nukuri man uyu muntu ntafite mali nareke hari ikintu ziwe mbona bagize neza mu ikanisa batabaduza amaraso hari umuhungu wambwiye ngo bagiye badutangariza ngo bagiye ngo babatangariza ngo igihe ngo hari ameza buri wese ngo akaza yiguriye amaveri yiwe nk'abiri ngo bakayamusengerera ayafite ahubwo akamapfunyuramo ikintu hano cy'umubiri ese mbaze urabona iyo abantu iyo habayeho kunywa ameza ariko twebwe abantu babyumve aya si ameza twari ko tunywa andi wayasengeye banza wumve ibiryo rega n'igishyimbo baragisengera da kurya igishyimbo kitasengewe kiza kigaramunda kikagwana n'inzoka kurya inzoka nyinshi zo mu nda zizazihuza n'igishyimbo ya wivuga nabi ibishyimbo gusa udahereye ku bitoryo bavuze imboga zawe bazureke twebwe ibiharage mani ntimukazamubisebya icyambere ntidufite amavuta yo gusengera intuza ngo twarimo twerekana uburyo bushakabaye niba ngo hari ukuntu meza akantu kangana gutya none biratintangaza ni ukuntu biza bisigara ese biza bijaye iyo byasigaye ese wa kuhengamye uwacu wari yakaraja ngo hari umuhungu wavuye nimba yaravuye ku mushasha kandi urabona ku mushasha ntibaze ibintu by'akarasha n'ikidoho mu mushasha ariko aramanutse neza arife ku ndondo hahandi nimba hari mu kagugu
ni hagati yo no mu Kajembwe agishika gutya bamukubise akarasha n'ikidoho ni ukuri yamahengamo noneho naringize ubwoba da ariko ndavuze ko navukiye mu Kajembwe gute none nawe wahengana uravugisha nanze kuri umunyaminembwe nagiye mu Minembwe nkuze da uravugisha kuri mu Kajembwe niho navuye ikibazo mbaza none se uko noba narariye noba narariye indofanye gute ntarabaye mu Kajembwe wahunze rya wabaye mu Kajembwe mu Kajembwe niho navuye niho wavukiye none ikibazo nkubaza ni kimwe ko dufite abasore benshi cyangwa se abagabo benshi bo mu Kajembwe bose ngo baza babona bose ngo bagira ikiyo ese icyawe wavuye mu Kajembwe barakikwaka icyanje ni kawo kibura iwe azabona ikintu kimwe inama mwana we ukuzivuze gute zidahari azabonye mu Bujumba mu Kibumba niko yewe iwe azabona inama oya ikirahure canje ikiyo canje ni ngaho kibura wa muti witwa Shinex kubanza kugiprotokora kandi vuga ngo Shine yeme none reka tugira abantu gahunda dufite tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu yego reka tubivuge mu magambo arambuye neza bukiye kandi abantu babyumve cyane tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu 10 z'ukwezi kwa gatanu kwa gatanu dufite iharusi kandi ni umukutano kandi nyarukutano umve ese mwatoye uwo mucuranga aba nawe gangiye kukubwira wumve nimba ari bo uwacu namubwiye arambwira ngo ni ukuri ngo baguye miswe ngo ahubwo bazazahora bari babiri tuzaduza babiri babumwe ndesidaba babiri inde na ndavuga ngo ni Daudi na Mercy from Healing Mabure uziko amavuta yiwe yose asigari mu bukwe ese twozana duhuje Mabure na Daudi kumurabona ko ubukwe burangira uriya gufomora uri kwa mata uriya nuza ko nimbara abantu bagira amanani uriya abantu bafomora zamuvuga ngo rugorora yantumye hatata muri mutumye gasita yantumye ngo data gasita yantumye ngo data rugorora yantumye muri muna wanje ngo muri muna wiwe kandi uwo mwana ashobora kuba ariko abagabisha bacu bagira impano ntagarira ni impano y'ibinyoma birawo bibasha byemera biri nyine wewe uzabyemera ariko iriya nayo ni impano bazobumpe mbuyobora wewe ngiye ufomoraho reka nyabona toka wazalendo tumefomora bora bagozo mukunu zaresha wa kubesha nyine nayo ni impano ngo data musinga rantumye ngo umukanya ngo data kaziga barantumye gute ako kanya aho ngaho muhuriye kaziga umusaza wapfuye muri za magana muri rimwe yaramutumye wigeze umubona wewe ahagaze niba umuntu uzi namubona koko niso niso cyariso ubukwe urukarigana gufomora bavuga amazina y'abase ubukwe mani hari ya mani ngo kubera ifaranga ariko ifeza hari umuntu hari araba ifeza ngo bizakaye ni muzarire kaiza umve aho bira bintu bishobora bakeye impano mani ira ni impano nuko twanze kubesha turi benshi oya so kuva mu mwanze kubesha biriya ntupfa kubisha mutabisha oya pa biriya reka nkubwira ari kintu mutanze gutandukanya buriya ari kintu shobora guhita nkora kubera inyungu zikirimo bari abantu ni ifeza zibibakoresha naho kuvuga ko ninde kurusha tuvugisha ukuri ninde kurusha kuvuga we tuziga twica abakristo bose ufite ibintu bigera muri ibi na magana ye ibintu bababwira kakumva nubuye bukwe boja mu bugapfa uzandumubwira ko je bira atari impano atari ukubishobora bira bintu ni ikinyoma umuntu asigaye aja mu bukwe tuvuga urugero nkanje ndi umusita sibyo wenda wewe uri umusinga uyu nguyu ni umuziga urumva
ariko wenda hari undi mwana wacu uri bushingirwe na wa musinga urumva wa mwana wacu uri bushingirwe n'umusinga je nkama nja ku ruhande rw'umusinga kama nita musinga rero kandi wa mwana wacu w'umusinga kama muta none akaba ari ndi guhumwana wanje ngazavuga urumva kurumva ivyo bibaho ku rundi ruhande mundi murara kandi wanya ari cyane ivyo bibaho ariko ikintu navuga kuri ivyo bintu bo ni ugushakira ifaranga zitari mu binyoma ubivuze neza ni mu binyoma ariko bo ikindi kandi bakavuga ngo uriya ngo niwe mu expert nyine mu kuvuga ngo reka ariwe duheza ibintu ugasanga bagiye guha ibintu ni gute umu expert kuvuga mu binyoma nyine mu binyoma ivyo birasanzwe ariko rero ngo batabeshe ngo kari akazi uti kogenda neza ariko mureke mbabazi muzamumva imitoma bagira ubundi abantu ngo bakora kari akazi ubu nyine habayeho kwa kundi bavuga ngo leta ngo ikoze umukwabo bari abagabo bafatwa nk'abagore batari ababo bareze 30 none bane bari abagabo ntago ugira umuntu umeze kuriya noneho mu bukwe gasigaye habamo ibintu byinshi bitandukanye gusa buriya bukwe twababwiye bwo kuri tariki 10 ivyo n'ibinyoma ni igitaramo nta muntu uzibesha mu gitaramo dore ikintu baza bakora kidasanzwe uzi ko bariya nibo bahaga impapuro z'abantu bari butanga impano ibaza yamagenda akamabwira ati mwongereho abantu 10 uyu muntu aratanga inka uyatanga inyana yayo uyatangika noneho babandi 10 akaba ari abiwe bibinyoma akama ari baheraho ikaze kamaze zigatangwa wa muntu wari ugifite mu mufuko utarushaka kwirekura bikarangira yirekuye iyo mbabazi ese ziranka ziri mu gutangwa mu makwe zazitaha mu makuru make mfite nabashije gutohoza bamwe ngo bazabagera bakavuga ngo kuryohereje ikirori oyaye ngo so kuryosha ikirori akama yitwaza bya bindi bya ruguru bya wamu nimba ari umugore nimba ari umugabo ngo naye nanezerewe ubwenge bwari bwagiye none hari n'ibindi bitari mu gutaha faranga zo kumbuga mureke mbabwire ariko yandika ku rukaratasi muri kudutera ubwoba ejo bundi bukwe bukarinda umwana akarinda avuka rwa rukaratasi utaraviva reka nvuge kino kintu ubukwe bw'agasinzira n'agasita buri tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu ayiwe man urumva abantu bari ku rubuga nibo njewe ndabizeye kandi izi neza kuko ndawo kwiyandika kandi ahabesha kandi wabonye ukuntu twatumanura ko turamanura list ariko kametere ese ko yaririmba gute nono imigisha imani guha reka yakoze biraduta uririmjiri hejuru baririmbyi ijwi rya karindwi imigisha imani guha ibyo yakoze biradutangaza ibyo yakoze biradutangaza numva ibitotsi kandi impamvu tunezerewe nta kindi ni iriya tariki 10 bari abantu rero abwiye abantu rero ntabwo ati sindamenya agapataro nzambara kuko nihaza Dawidi afite ipantaro iyi pantaro y'abaza umva noneho Matayo ndamayise niyo wavuze ngiyo ngiye guhura na Aimable ngo nzaja kumutayeri ngo nkamuheza ipantaro wagacishamo inyuzi none sibyo nanjye narivuze wagacishamo inyuzi nk'inshuro 10 kugira ngo ntaza ku Aimable ngo niwe mucazi umaze guca amapantaro y'abayumbe benshi kandi atayakoze kuriya ga base yayo Aimable tujana itisi muri akompanye gute ubakoze amafuti na makosa baze nawe niba ujanye itisi
yinyuzemo inyuzi nyinshi ariko abasinga bagira impano man, abasinga bagira impano. ni umusinga kuri kandi cyane Aimable ni umusinga we. ntabwo waruzi Umusinga. gicaga abasinga bagira impano. ntabwiye kuba ngarugorora nanuze oya ye abasinga bagira zanano impano. mbanze ndebe uwo muntu da ese noneho udasanga rusenyutse Yitego rusenyuke n'ubundi ntigwari ruhari. Bari ruhari se. ubwo ari rugiye gusenyuka none Ruraruko. ntigwari ruhari. Kandi gantukwazikesha tuvuze ukuri. none turabatumiye cyane. Mureke gantumira abantu wa mureke murankwajije mureke ntumira abantu dusoze dutumira abantu dusoze muve buriya buko se wabumaze kuri wabo maze. sindabuma. Reka dutumira abantu bari i Kigali. Venkeri ndimo muzi ariko Venkeri umucuranzi wa Peace Voice. ari mu bacuranzi bacuranze umukunga umushumba wacu wahariya mu mbuga ngari avuze ifirimba atarayisangana ako noneho mwabonye umukunga wabaye ariko muri Peace Voice man umukunga wabaye ni posho hari ahantu semi se mwahise tukimuka tuzojayo Mwahise tukimuka. taramire Peace Voice. umva noneho Venkeri nazoboneka muri ubwo bavugisha ukuri uko ibyo bizotimizwa cyane. iryo jambo ze rizotimizwa iryo jambo kandi cyane nidatimizwa hazobaho gutimiza wewe. Venkeri nawe arabizi tiyonterera cyo gutenga kandi ibi mvuze ni ukuri dore nawe ashizeho sinyatire. ariko sha izo sinye wawe kandi we iyo uvuze gutimiza kandi kasha yaravyemeje ngo sha ngo ariko ngo kubera ngo ukuntu twizeye ngo umupasiteri mukorana ngo gusigaye ugenda na kashe y'ikanisa bahugiye hose sigaye nyitwaza wagurisha isakoshi y'ikashe yawe. uzi wacu kudaherutse kumbwira ngo impamvu ngo ntazamwizera nimba bari gashobora kuva ngo kuko ga uriya mupasiteri nawe umusekreteri kuri nawe uza wandika niyo mpamvu iwacu azamutinya kuko yaravuze ngo hari umunsi yozasanga ngo yanditse urupapuro arwita ko ari uyu warwanditse ngo ari kuko yewe bakamukubitiraho kashe akandika ko umuntu yeguye. Ako muri isi habayemo amanyanga menshi ariko kubona ngo ndicaye nkandika ibaruwa mu izina ry'undi muntu ngo areguza kanaterana kashe kandi bazi ko ari ubika bagize amaturumbuganya menshi cyane. Ntibyoroshe none yeme tutumiye abantu turabatumiye abantu bari i Nairobi. hari watubwiye ngo kubera ko azaturuka kure i Nairobi ngo tumutegurire ifasi hakiri kare ifasi irahari bazoturuka ngo irgota amasibe abantu tuzobaryamisha neza kandi gazobukindi mwito muhuro tube turetse wa muhuro wa healing wabere ni umuhuro uzoba w'intama ni umuhuro wo kurya intama ikimasa apana gakimwe kandi iki ari abantu bose bagaya ikimasa kimwe kigabanya kubera ko ubukwe nikaho bagize gutya baravuga ati ngubu kandi mu babuhaye harimo umusita harimo umuzigaba harimo umusinga kandi abo bose bakunda intama ese wacu ni umuki wakurya ni umuki n'umusama n'umusama guri umusama da kandi gana baza baziryaka cyane nonega ko numva ibimasaso ushobo bibi koga basita bazoba cyo cifuzo ariko kandi abasita kuko gagenze nzorarika no kuzana timu y'abantu bose ariko injukuri reka mvuge ko yamaboko inyuma kandi ndeba abantu injukuri cyangwa se injukuri hariho mujukuri hariho injukuri hariho na jukuri kuri yaga hari umugabo nabonye wanditse status gusa y'ikinyabjura nabwo atariko none ururimi n'urwe ngo surwanye namwe ati si urwacu rwe n'urwiriya muri mjure yacu twese kuranumva da ni ukuvuga ngo mujukuri iriya harusi icyo tubabwiye cyo mugende umupasi umuswari ngo kakano zashiramo ngo chonga muti kumana okolega bakoresha ngo kamna migu ngo chonga muti none nawe mutegura dukani bada
ni udukoti ni ukuri kw'Imana ni udukoti mutazadusebye reka ako nta n'uwo dushe cyane kuko ga ni igitaramo. Hanyuma rero turabatumiye, twatumiye abantu b'i Kigali, tumiye abantu b'Imbarara, bana Kivari, Dawudi nibwo niho azova ni iwabo, aho afite itorero azazana na tumiye abantu b'i Nairobi, dutumiye abanyakanada, abanyamerika, muri abo kwe ayiwewe abanyagisenyi mbuga hari ahantu mu kagari kabo. Ariko ni gute umuntu bari mu kumushira mu rubuga akama ava mu ntajambo avuze. Icambere ntiyandike ngo umwiriwe, tuyandike tukakubona gusa wanditse ijambo kuri nimero hakaza ngo left. Ariko man ngo left kandi wabikoze wigota amazi ariko umuntu uriya kandi maze rurubuga amaze ku bikora inshuro nkeje atumumbuga nyine turakohereza izina ry'Imana wa muntu ukuri mu kureftinga mu bintu by'abantu dakeneye kubashigikira. Wowe tuzoreftinga inshuro 600 tuzoreftinga n'abandi mu bukwe bwawe usivye abavukanye bawe batazoreftinga abandi bose ese ukoze urubuga ukisangamo we na famille yanyu ese mu bamukirushije ucyangwa rusiba ntimo rusiba kugira ngo ukora ngo mudacika intege mu rurekeragaho ahubwo akabaho gutanga ikindi bita mari ahubwo buri muntu yo kwita amazina 10 akazayiyandika ahubwo njye babinkoze. Ariko reka zambabwire cyane ni gutureftinga ku rubuga rwa kuri kw'Imana reka tuvuganeho gake buri abo kwe dufite iri harusi kira gitaramo hagari harusi ni harusi nta muntu ufite umutima mubi waje ukabangona aravuze ngo ira harusi umuntu wari umubiri azaturu ira harusi hanyuma mva ngo ubwire da ufite amafuti ni harusi kandi uzugarura abantu uwo mucamo ufite igikunjo hanyuma shaka uzugira ngo uvukana na Serende noneho ga abantu bari muri uriya mucamo wa buriya bukwe bari abantu bari muri rwa ruziga rwo kugira ngo buriya bukwe buzagende neza mumeze neza kandi mwese muri ku murongo gutya hariya nta muntu twebwe kwaza ngo muri kumva neza tubashize imbere nuba ngo ni giseke nuba kizuzure none bazatangira batori isendere dutangira dutege tugega hasi two gufata two gukena no mureke mvuge kuri iki kintu gatoya iyo umuntu yakoze urubuga rw'ubukwe akagushiramo ukabaho utavuga tutanga ifaranga tunabaza amakuru tuganirize n'abantu uko uri maneko kuriya nawe impamvu yagushiriho si ifaranga gusaba kuri rubuga bagutumye maneko reka nkibura abantu iyo wisanze mu rubuga timukajye mubaza kuganira cyane tanga ifaranga hanyuma utanga ibiganiro numara utanga ibiganiro tukumve impumeko yabuze nyuma hari igihe usanga umuntu yitanze ari uwa mbere nkanone ubukwe buri mu kwa 5 tariki 10 kagera tariki 9 ataratanga ifaranga nako kurana bihura n'ubugwari buriya nabwo n'ubugwari ifaranga zawe zirakenewe kugira ngo umuntu akomeze kuko ifaranga zikoreshwa mbere zakoreshwa none ni gute kandi gavye turi kuvuga hari umuntu wazanye ifaranga nyuma y'ubukwe abantu abageni bavuye muri ntuza iyo abaretse akazazitanga muri baby shower ngo yewe ngo nukuri ngintwe yanaje yewe ije kugira gute ahubwo bari kuvyita intwererano bari kuvuga ngo ngisukari ese ahubwo izo faranga ntizo bazifitemo mali ahubwo nyine kuko hari abantu bari mu gukora ibintu bitameze neza niba bagushize ku rubuga menya neza ko ibintu ugiye gukora no gutanga ifaranga kandi uharanire kwiviva utazitanga ukavuga uharanire kwiviva kuko hari igihe umuntu uzutanga ifaranga agahiga gusa kandi Bibiliya yavuze amagambo akomeye ngo birarutwa no kugira gute no kutabikora cyane none yeme turabatumiye kibisanzwe kandi siwe horangaye turabatumiye hari ivyo yaza areba none hari ivyo yaza areba ariko tuzokwicaza hano tugucishe ku nani dutumiye abantu buriya reka zo kubwira icyambere cyo kintu namenye ubukwe n'abantu
none tumvishe wa mwami wo muri Bibiliya ngo yacuje ubukwe ngo abantu barabura ngo aringinga akabagenda bayora abantu ku mihanda none sinka ca gitaramo ca Bruce Melody yakoze abora abantu yamayinjiza abamotari bamotari atemwinshi abamotari ukunda n'abana babibinjana n'amajire man none ni ikigaragaza ko nyine nta bantu yarafi ariko mana we juru we ayitala ngo juru we iyo udafite reka dusoze gutya dushimira abantu dushimiye abantu muri rusange abantu bari mu kutwitaho icambere kutwitagaho mvuga niba ari abakristo bari mu gukenera kuzuza itorero telefone mbonye iremereye urayitaba yoho karabaye reka ndeke ahubwo se ko ntazareba video hanyuma no iyi telefone ukuntu yari yase ibyorose ese yaje arari ndari takibazo rero reka dusoze gutya turabashimiye abantu mukomeze gutanga icacumi gatatu tuvuga n'ubukanda ako ni gute wicara ahantu amayinga angahe utaragira gutya sabone ese mu gifaransa byitwa gute ni sabone ni sabone narengize ngo uravuze ngo ni sabune ariko ese uramucuranze witwa sabune kubera iki bamwise sabune wa usanga ari sabone gituma batamwise harya YouTube channel yitwa sabune wa nyota gituma batamwise nyota ngo YouTube channel yitwa sabune wa sabune we savo aho ngaye ma yemereka dusoze turabashimiye guys reka dushimire umugabo w'ijambo kuva muri Canada yitwa Rwigema ari mu gukora ikintu bita kutwandikira atubwira bagabo bija uzobanga niwe Rwigema ndamuvuga amajambo abiri ijambo rya mbere ni umugabo ijambo rya kabiri ni umugabo ijya gatatu ni umugabo ijya kane ni umugabo w'ijambo ryazaga ku nshuro ya nyinshi kuko ni umugabo inshuro nyinshi dushimire ga iwe ga abari hano uye twicanaga abari hano cyangwa yari iwe ari hano nawe karashimira abantu nawe karabashimira twamubwenge imigenzo twakoza ariko badi mu gihe tukiri gushimira abantu umugabo w'ijambo gawe abara ariko umuntu ibintu cyangwa se timu nshaka gushimira iyo abantu badukurikirana ndetse bakanakundisha abandi bantu ibintu byacu kuriya hari umuntu uzi gukurikirana gutyo ukamubona yashizeho akalinki kawe kuri status kuriya uriya ni umurimo ukomeye cyane utakorwa n'umuntu wari wese ni urukundo hari ikintu abagamije ni ukugira ngo yereka abantu n'abandi nabo batumenye bamenye ibyiza byacu niyo mpamvu rero abo bantu ni ukuri kw'Imana bari mu gufata umwanya bagashira kuri status yabo link yacu Imana ibaha umugisha kandi mukomerezaho noneho mwongere uburyo bwo gusharinga hari amayeri yaje yo gusharinga umuntu azamandika message nshuti yanje nkunda mpoza ku mutima uri umuntu w'agaciro birabaga bijambo ntitubigira pe ndagukunda uri inshuti yanje ngo nagusabaga iyo message yandikiye umuntu umwe nagusabaga ngo linking ukanshire status ndagukunda urakoze ubwo umuntu mwawubwira ugatufata nimero ibihumbi 2 ufite zose ugahita uyiha iyo message yeme ubwo no uburyarya mu byukuri ntavyo tugira twinje nzaguha link rero sinshobora no kubikora zoguha link ariko ndeke kukubesha kokoga ibintu ni wowe uburyo tubara umuntu umugeheye mu gitondo akabonye umusaza ngo nshuti yaje ngo muvandimwe kera mubaye bavandimwe gusa wenka babagabo gazavanga ugasita yantumye mundi mwanya kandi ari umusore kuri twebwe buri muntu azi uburyo tubanye cyane sitwoja kukubwira ngo nshuti yanjye nkunda mpoza ku mutima uzi ukuntu ngukunda wowe urabizi nibyo sibyo si ngombwa ngo rero ngo bizabindi mbikwandikira kandi uburyo ngukunda si uburyo bwo gukwandikira mureke gutendeka abakunzi banyu nibyo rero reka dusoze gutya turabashimiye muri make abantu mwese mudukurikirana abantu mwakoze subscribe dushimiye cameraman nukuri
kuriya nubwo tuba turi aha baba bazi ko tutarahanga ngo tunayifashe. Hari umuntu uba yidufashe kameramani we ariko ipantaro ishanyutse mumbabarire mu muvuge mu izina. Abantu b'abakameramani bari mu kwambara amapantaro ashanyutse ku mavi kuriya ni gute? ariko kandi uwabo yakoze subscribe arabyumva yambaye ipantaro y'igishanyura. Sigishanyiraga kubera ko yabuze abakameramani abastaremani. Ariko nabonye impano yawe tuzoyigarukaho kumutabya abantu ko kiriya kiganiro barebe yanjye bavuze ngo mbashune. Ni ukuri icyo kintu nzoshona mama Bishop. Impano zaragaragaye kugaragara gusa si ibintu. None turabashimiye, Imana yo mu ijuru ibahe umugisha kandi mukomeze gukora umurimo kuko kandi turashaka ko dushimiye n'umudiyakoni. Hari umudiyakoni uri hano nubwo mpaye mbona mama wacu ari muri cya gikundi nashimiye cya gikundi mu bantu bakeneye gukundisha ibintu byacu kandi bagakundisha abantu ibintu cyane. Mama Bishop ejo bundi yigeze kureba video baruhe inkoni kuriya nawe nawe screenshot yakohereye yakora mudiyakoni. wabonye ya video yanyohereje gusa ndanacumba gucumba gutareba abagabo katite ariko wamana uyu mudiyakoni mwambwiye gushira bashaka ngenda genda afite Felix nimundeke reka dusoze nimundeke nje tsagara reka dusoze. Turabashimiye Imana ibahe umugisha naho ubutaha. Amen.